Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 192 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. And we are busy met the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In the naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Right, so let's start with this. Hoofstuk number 10, episode 192, hoofstuk 10, hoofstuk Jonah and the whale, Surah 10, Surah Yunus, the Prophet Yunus, alayhi salam. Afdeling 4 van hoofstuk nummer 10. Ongee ewenaarheid van die goddelike gawes. Sê, wie voorsien julle van lewensmiddele, of wie beheer die gehoor en die gesig? En wie bring die lewe uit die dode voort? Laat ons weer begin. Sê, wie voorsien julle van lewensmiddele? Of wie beheer die gehoor en die gesig? En wie bring die lewe uit die dode voort? Die dode uit die lewe? En wie reëls alles? Hulle sal sê, Allah. Sê, sal julle dan nie daarom teen die kwaad waak nie? So is Allah dan julle ware Heer. Wat anders is daar buiten die waarheid, behalwe dwaling? En hoe het julle nie gedwaal nie? So is die woord van julle Heer dan bewaarheid teen hulle wat in ongeloof gesondig het. Sê, is daar enigeen van julle afgode wat die eerste skepping voorgebring het en dit weer kan voorbring? Sê, Allah bring die eerste skepping voort en hy kan dit herhaal. Hoe het julle nie afgedwaal nie? Sê, lei enige van julle afgode na die waarheid? Laat ons weer begin. Sê, lei enige van julle afgode na die waarheid? Sê, Allah lei na die waarheid. Is hy wat na die waarheid lei, dan nie waardige om gevolg te word, as hy wat nie die weg vind tensy hy gelei word nie? Wat mekaar julle doen? Hoe oordeel julle? En die meeste van hulle volg niks anders as hulle vermoedens nie. Vermoedens weeg nie teen die waarheid op nie. Waarlik, Allah is die kenner van julle dade. En hierdie Koran is nie iets wat sonder Allah voorgebring kon word nie, maar dit is 'n bevestiging van alles wat daarvan vooraf gegaan het en 'n duidelike uiteensetting van die boek. Daar is geen twyfel aan nie. Dit kom van die Heer van die wêrelde. So please mense, get your copy of the Quran today, a free copy, please mense. Dit is die GPS om hoe terug na die Here te kom, né? Of hulle sê, hey, wie is hy? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of hulle sê, hey, Muhammad het dit versin. Sê, bring dan 'n soortgelyke surah voort en roep dan enigeen aan buiten Allah wat julle tot hulp kan wees as julle opreg is. Nee, hulle verwerp dit waarvan hulle nie kennis dra nie en waarvan die betekenis nog nie tot hulle deurgedring het nie. So het ook die wat voor hulle was dit verwerp. Maar kyk wat was die einde van die boosdoeners. En sommige van hulle glo en sommige glo nie daarin nie. En julle Heer ken die onruststokers goed. Hy ken hulle. 193. Astaghfirullah. 193. Mense, asseblief, free copies of the Quran. Please contact the IDM 031304683.
IPCI 031-306-0026 or 27, MJC 021-6844-606, Muhammad's Hardware 012-374-6102, and this complimentary copy I got it from John Yunus Musa Dada from Musa's Insurance Brokers, who got it from Muhammad's Hardware. Please, man, so remember the Quran and the Sunnah are the GPS coordinates to get back to your Creator. Please remember to subscribe to these channels, follow, share, like, and the main thing is share this knowledge with others, because knowledge is light. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. May Allah subhanahu wa ta'ala fill your life with barakah, blessings and afiyah in everything that you ask for. May Allah subhanahu wa ta'ala fulfill your du'as and even give you even more than what you're asking for. Ameen. Ya Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.